Pored nastupa profesora i studenata, program ovogodišnje koncertne sezone Filuma sadrži i koncerte gostiju fakulteta. Jedan od takvih koncerata je održan u utorak 20. decembra u svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije, a gostujući izvođač je ovom prilikom bio uspešni mladi pijanista Aleksandar Đermanović. Đermanović je kragujevačkoj publici poklonio jedno bogato muzičko veče, izvodeći pažljivo osmišljen program na kojem su bila dela Beethovena, Baha, Čajkovskog, Rahmanjinova i Libermana. Radim trenutno na jednom programu koji mene lično jako ispunjava i pokriva moje profesionalne potrebe i moje lične, veoma nekako izražene želje ka određenim idejama spajanja dela. Naime, prvo delo na repertoaru je Beethoven sonata, pretposlednja njegova kasna filozofska sonata. Nakon toga sam koncipirao program da se manje više dela smenjuju bez nekog značajnog zaustavljanja i da se prosto pretapaju i u bojama, i u atmosferama, i u karakterima, tako da one čine zapravo jednu celinu, iako same po sebi imaju svoju zaokruženost. I to je jedan deo programa i deo načina konstruisanja programa koji sam počeo u prethodnom periodu, koji se odrazio prilično dobro na publiku i imao sam dosta pozitivnih komentara kad sam smišljao taj koncept zapravo. Volim da se igram sa kompozitorima, da uzmem jednog kompozitora, neku transkripciju i da napravim i tako isto prelaz između kompozitora samih, ne samo između određenih stavki i određenih atmosfera koji njihovo dela stvaraju. I jako je lepo svirati u sali koja inspiriše. Jedna od tih sala mislim da jeste ova, i sad ne kažem sad ovako, nego akustika ove sale mi se jako sviđa. Ja generalno volim da sviram u salama koje imaju malo veću akustiku, jer to više ide nekom mom unutrašnjem doživljaju i pružanju boja i svega toga. Što se tiče ostalih sala, zavisi naravno, kao što kažem, jako puno, ali sam pokušao i trudio se da volim svoje sviranje i da volim publiku i da volim dela u svima od njih, jer mislim da to na kraju krajeva će pružiti meni mogućnost da pružim vama kao slušalcima svoj maksimum. Bogata biografija Aleksandra Đermanovića sadrži zapažene uspehe i brojne nastupe u istaknutim koncertnim salama širom zemlje i inostranstva. Kada uz navedeno dodamo izrazito prijatnu atmosferu koju je kreirao na koncertu u Kragujevcu, možemo reći da je bilo pravo zadovoljstvo ugostiti ga i slušati uživo po prvi put u našem gradu.